Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kaseng Sain Partai National People's Party Ramrai Jerngam Block hakini ki hendiat sengi balala kalarai dakawai kesur dakawai kejengmun bandang syania teli hapok kejing yalam jong usamla World Champion Paliar badha kaju kapor kalarai ru bauni usamla unlong kum ukurtong jong kaseng NPP na Ramrai Jerngam constituency na kabenta ka election syakayeng dorbar thawan kaban salong house nem Arhajar Arpaulai. Ya gani karai la shim hagajing yalang kabala long hanongstoin hagabalawani shimenta lang da ginong yalam jonggi unit baper ki badan hapok kathain Ramrai hagajing ekran bat kilat pathai kubor nakaliang jong uba Ignatius Cardo Sao ubalong u General Secretary jonggaseng NPP Ramrai Jerngam Block ulayathu bakaseng haduk menta kadang yateli bet kawai bat kamdon hiru kano gajing yasngu per jungmut hapo jongka bat haduk menta naduk kidkhot bat kinongkit kamru kishani ateli bet hau samla World Champion kum unong yalam jongka party kajing khmu ka bakar jongka meeting jongi menta kasni kalong halong ka party organization pakumno paginang penklan ya ka party nang sekmat batum kadak kajing penklan ya ka party nang sekmat ngilaya railang teli telan berok kawai ba ngisanya ha i presiden iba W World Champion kum u presiden jongka party na kabenta ka organization ya jongka party but ngilasanya ru hau ba unba kliru ha ka bayade but u candidate na kabenta Arhajar Arpaulai hakabayade perkataan nakaliang jongka party NPP hi jongka Ramrai Block 4 don jingtip dan halo kata hatu mentahi kumbala ong meneba dirasanya ahi hau presiden uba W World Champion hakum u presiden jongka party po jongka Ramrai Block aga jingwan jongki bru ki panabar nakaliang jongka party ngim ailat klemda rung swa hapo jongka party ngat nakaliang jongka meeting pengilia syong mentaga seniru ngila pediang keluj ya baro kitu gibaton mensin ban kersan ya ke NPP ngikloy ban pediang yaki la tadi nakano ka party nakano ka kunhuru ni pediang sobha yaki baro ke NPP ka pli baro aku sabunta ya gitu gibri gibakbakan ya dongan katot